Anya laki din! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag dumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaaldaw sa grabe malain! Salikide! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamad nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitam ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasin. Anya kamad nga. Makauma adi tikasta nga ugalim. Ano? Awan lang araw doon di maitultulong mo kanya kaya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh. Ay, nukas talata na ka na yun agsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni tikasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipang-pangrunam to mo nga may, hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngarap na na. Kasta una yung babawi, ngam talagang empay-payso na, tipimanaw. Nagawid na di ili da, nana. Intugo na di liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Ay, Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoad dan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tikismusa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka na mas daw, pare? Amumot ang tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsak kan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyasta kan. Awan na nga ron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Toroyong. Saan apariko day ta paray? Iti day to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, giigin no talaga kayat ko paray. Oray po tayo, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dahita ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalaki. Saan mo't apan ng nilastaw ngam no bilang taaklunan na? Ada mabuko ko apalay? Yeah. Ha? Wain basyang. Pudno ti bagbangak. Iso asapel ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga agbabaway? No siyak ti ayatay mo kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panag ko ng kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basyang. Kaya mo asawan, inyawin mo, ti bagbagam ang babae, pare. Ay katuwi na. Apay kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada.
Ngam, nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanon ama kaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dakas sa pare? Naku naglaang ka. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itaki at dan ni Masyang iti biyag ka oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali ken aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iki di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din ti aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartag ka manen? Ha? Naglamok lang nga rodon ti panawon. Imbes nga adda ka dito'y balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi tangay bagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno, matsana ya. Naglamin lang nga rodon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang nga rodon. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin. Yaman Sulnotan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam, Montoryong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot itinay ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbagatan ti balay mi katakwada. Nang nagkopag sarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan damanan ni Toriong. Salbag! Ay! Nukas tamlatan na ka na yun. Nasaysaya at panawan kan, Turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tama? Awan lang nga ro ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo araw na kami mo dahi tuwin. Ay, Day tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumag. Nagrabaw mo tin. Dahi taarason mo ba siya? Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagam. Nga laki ini. Namabartak ka. Kunamlan asino ka agpukka-pukkaw di tay kigid. Ngam inton makaawid ka. Limsak mat. Ay, salit! Ay, pangasim mo ba siya? Saan ako mamapanawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga ramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan. Inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari pare Toriong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo pare. Kasalad na unag ka pang panunutam ah. Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang pare. Pinanawan na ka man ay. Saan pa yung magkidi Ang kanayo nga nga iso ti bagbagana.
Ayun. Pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no san alumsag. Anya? Nakadamagan mo, itinayta mo parilando, may lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti san amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Ay, sus- Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Huh! Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso tibiyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsek takiret. Ay, mga Anya laki din pare toryo ngaya. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. ngagpaiso. Ay, pangaasim, abasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ay, niya mo dati mo. Awan, di makaanusgan ka ako naktumat. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat siya na ita, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa ilang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ko muna italimsan. Kadwan! Ah, Imbes nga agsapol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. aha! Awan ti babaya makaanus kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka ba? Ako manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na nga ibagbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakit nga rutangiwa na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan na nga no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulo kita. Oho! Napudon dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirit alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na Jo! Nay, Makapalag! Ay, naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ice aming aglawlaw. Ura ibagada abakla kasan alumsag. Ay, in fairness. Kaya't wasawan, awan ba nan di ba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tasigun iti nang ko sanitaan day di na minsan narabi. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gapiti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay uray day tan arason. Ay, oras siyak mat anana. No kasya mat lang nga nagbatit lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Maka naanos mo, titigas siya tao man. Naglamin ti panawon nita. Imbes ko maakaduan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na tawa ng bain. Anya ngay nga road, pag nakman na Kanya nga ita, tinalawan dalang arod ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas ta ti rason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mo, iti kastalangam.
Kailiw ko nga minan. Di ba siya, nana? Ha, apay talaga ka di asaanan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na jay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga men, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Ay, makapasin na nga rin, nana. Parikot nan sa kanong amintikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Ngamita, pinanawan na ka ni Basya ang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinangi baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon, pare. Kasla binagkat mo ti lubong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Ni. Kat basol mo mati namin. No apay, apampanawan da kadagiti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya. Ay, si kaki di mo, pare. Makapasair mo tin itirig na dito nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir, ay, ma'am. Nanadaw ka ba na niya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga. Bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Ha, kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man, 1,000 pesos? Ay, kat sana bali uray nangi na tabagay mo mat. Ha? Agpaiso? Ay, paikakto pa'y nga ro diti, silang-silang na. Ay, kat ad-adamanin abagay mo ano pa ikam iti glitters na. Anya? Manang Elma, inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inungtan nak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod, kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas, ngam idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanunutak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ungtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa ilang anagtimpla iti kape manang. Ay, kat mabisinak ka, Rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawanak ngamin anak karieng. Ay, kat ag-alarm kayo ngamin, Wan, kastantaw ti aramidag. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw analadladaw kayo. Bakay, ito pa mo na itatibay. Tanay, rabeng, maturog tan. Saan pa'y analpas na ito buy-buyak at drama? Maladaw kan tumanan na mariingay. Siyak tumanan ti pabasulam no maladaw ka yung opisina yaw.
Saan ka kadi amadanag ang lakay tag-alarm akon? Masigurado asaan akon amala daw inton bigas. Bakit? Bakit? Agreeing ka. Hmm. Agreeing ka. Nagununin di alarm mo. Agreeing ka. Bakit? Anay ko! Apay nga agsipat ka ngay! Nagsakit! Ay, naladawak manan! Nag-alarm ka mang saan ka mo tabi mangaw. Siyak may tinakaring. Kunak ariingan na! Kita man jay oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y. Sakbay ka asumra kaya trabaho. Ay, saanan? Na, mala. Makaamu ka nga raw. Manang Elma. Ay! Nalpas mo ka din di trabaho. Ay, jak pa'y narugyan. Agrita tsak pa'y mo. Ayan na ni manager. At meeting na. Nasaya at matawan. Sakting bilin na mangkita ka dagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan matan? Sikakit di mo. Apay kumasaan. Sakmat ti maungtan. Saan mo ang i-report? Malagip mo ka, dida in-order mo kanyak adjudoran. Kat di mo pa'y matintad. Adan si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag kasi Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de, oray ibagakan ka, saan mo abayadan di in-order mo? Kahit mo asawan. Ilibre. Pasurutak pa'y kiti na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Ay, ubububon. Sige. Ay, saan ka nga i-report? Sige. Agtrabaho ka nga ro dan. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wala. Ay, ngam na eh. Kalpasan na, nag-retouch ka. Agtrabaho ka na, Ay, daytan samot nagretretouch ti inararamid mo, Manang Elma. Saan mo't si kamot? Mangan takit din taamom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planwam. Opisina ditoy ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay, diyak kayat apadasan. Ung tanak topay ngay ni Mario? Mas daawak man iti day a Mario. Sekretary lang ni manager. Kasla sinon ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbili ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? One. Rayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbannikaw sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot nga ong tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramid mo? Amumlatan intuloy ko ti nagretouch. Ay dagito'y duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock na gito'y. Kasi daawam ko ma. Para niya dagito'y aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko ma tinakaskas daaw dita. Wen angam apay uri la dua. Uray la talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ti silpon ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay da kita nga alarm clock iti parbangaw. Nya laki day. Ilma, agling ka. Di alarm clock ko ngay.
Apay di mo mangmangag. Agigid-dandan nga gununay. Ay, aywan. Nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siya, tinakaraing anasapa, agapo ka na kitang alarm clock. Iso anapana kong naglutaw. Kit ita, ta nakaluto akon, agun uni dalata. Agam sika, nakaturog ka pa lang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario? Apay, sir. Kunam asaan na naladaw ni Elma, hindi awanak. Ay, saan mo talaga anala daw, sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti daytoy abaro sa sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno jim baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy abran kin kulay. Ay mong gayam, nagatanga mi ti dayta, nagumatangak mamet. Ne, umapal kayong samot ah. Ni manager talaga. Oh, ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? Ha? Ne? Anya ti oras yan? Alas 9. Ha? Italang nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa'y dahito yung mawawag kanya. Mariaw, anya jar aribongbongan da yung opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no, main office. Mayat man. Ne? Apay nagkatawa ka. Sana ka di arumbang nagkatawa. Awan ton timang sitakan niya. Saan mo ka di adamagan? No? Asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan ko na? Ni Ma'am Dilayla. Ania, ni Dileg. Day kaabay ko dita opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Isuitan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti diling? Ta iti pudno anagan na, Dilayla. Kasano ang mapasamak na ita? Idinto ta, mas nabayagak pa'y nga amang ngam isaw. Ay, duduogan akong ditoy. Sanak pa'y anay promote. Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day ta kanam. Saan ka di naimas day ta ginatang ko abo alitson? Awan ganas ko amangan. Day, kadi nakitaan iti nasakit ah. Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita makauwit ka pa ilaang may. Amaw ni Dileg ang katrabahwa. Ngay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna. Nai-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso, unti manager may. Ay, di na manrabakan iti kasla bakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Iso okay din promote na. Anya laki din ti kastuyan. Kasano na pasamak na ita, kit inaldaw ka mo ta sumsumra kanya trabaho. Iso unti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan na ita nga impadamag mo kanyak bakay. Bad news na ita. Talaga a bad news. Bakay, ayan na nga dagiti alarm clock mo, nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din Uray maladaw ka na sumra, gintong bigat. Ni magayam diling ti manager yon. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yon, uray maladaw ka na sumra, gintong bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na, dahi ta diling. Sa kumati na i-promote. Ito ay, rumbang nga si ka, adayo na lalaing ka, nga miti daya diling. Iso abay amon. Uray maladawak amariing inton bigat. Ay, sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kao. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimak.
Awan timang sita kanyak oray maladawak. Agsagay sayak pa'y kalpasan ti panagtimplak iti kapik. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayam ko ti manager, oh. Ay, nagmayasan timbangan dito'y aircon nga office. Awan ti umay mang sita. Naawatan dakmot siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, nanganak ko. Ken may sa aldawan. Umay ko lang iyawat da ito yung memo para king ka. Memo? Apa ay mamemo anak? Basaham latan Ay, aguray ka tag chismis tapay man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Uwan, ma'am. Kasla ka seryoso. Ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpay mo't. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am ta. Angam dito opisina, sa bali mo ta na salitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabali mo ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tamimuan ka manin kunaktumat. Unay kamatan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo rin skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibaga, abagay mo rin sapatos mo. Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo, day takulot abuok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, suren. Si kamat, saan kan amang angaw? Mala, inak man lang trabahon. Kitaak to man ya output yo? Ay, wan ma'am. Ay, grabe matiki na istrikto nan. Salbang. Ay, agring ka. Agring ka na. Nakaringkan? Ay, nagsama pa yabakay. Bumangon na kontane, narigat ang timala daw. Kunang man nun ni Diling ti manager yan. Ay na, perme, tiki na istrikto na si ka. Agnakam ka nga ron ita na bakay. Kahit agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog pa eh. Saan ka ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan ti masapa ang maring. Kan agluto iti pamigat. Nagmayatay na biyag tikas tao. Ay na, yalaki na eh. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Beshi, putno nga tati nadamag ko. Ha? Anya day ta, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Ay, wen. Puno day ta, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, sika talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, nagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin kayong kwa natin nagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay day Beshi? Ha? Anya laki din. Simro lang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro gapoy ti saan na panpanangan. Isuman mare. Agmalmalamat ngamin nga agdalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bain. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo, dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamak, apo nagrigat agilunlunod.
Nasaya at nagranata bakla. Ina naman. Imbakak mo't ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Aniya? Nagpintas lang nga rin tinagan ko purita. Alawanan purita no purita. Anya ti bagayo nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok amom. Ay na, nana. Hindi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Ngamsan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalod-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pa naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong aldaw. Aniya lakit din. Ito ta nakaawid tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kaawin, intun kwan. Kachichismisyo karagiti bala mamarites. Isula day tati saan mo ama ipangpanganan salbag gid de. Ay, aday taka man ako nakon. Gaputa pa ilangin di ospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tati aramid mo? Malawanan! Una tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itultuloy na. Marangrangak to niyaw. Nya. Nawan tinasayaat nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tumanin ti paka-hospitalam. Ibagak tumad day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man langan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i ospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, ilasat mo. Kunaklaki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitan. Mayatang. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapol mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga main. Sige nga min ka uray mabibising ka basta dalagiti ka chismis mo. Mayatang. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate. Uri agmalmalam kayong agchismis kit okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala agyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan ati kastoy Mayang. Awan lang arudon ti makukwarta. Ngam ni, adda tamarin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka. Gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Daita nga rod kahit. Padasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan Mayang. Padasik ti mapan mangibaga kadakwala inton bigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdiskitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim ko mamay, Mayang. Oy, Purnita.
Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang Yepispo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada yung hospital. Ayun, kumare. Na-hospital man ang po iti diabetic na. Ay, hala, ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Itang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y daya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Ngam, awanin no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing nga gistorya iti biyag ti aking biyag. Nya laki iti. Naimbag ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti lugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiagnagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado tiwat-wat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka? Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apod-pod no. Ni nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado da ita, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kapapa na ni Anita, idipay ka. Iso asinugod ni Anita, ibalay da. Sana tinungpatungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na latta ti panagmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na day jay. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta daka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unahan na mat ti mapan makichismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Iton masabat mo, ibagam kingkwa natin may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga dakanon ka barbaro alugan da Anita. Ha? Aywan Mayang. Apay, italaam amuam. Nagado ti mang ibagbagang ang kasladyak gamin patyan. Iswasi naludsod ka manin Well, pudno, tinadamag mo Mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Saludsudan pa no nangalaan tayo tinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takasta, maring? Amok ti ugali Mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga dahi tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan mo takasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ko akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsudan pa, ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan.
Anya? Sika talaga dya tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apa yang gusto tila nga mayang? Ay, maulawak to nyo. Ah. Madia talaga tirikrik na. Kasi lang matalimuhon daw kajakan mo. Nya. Itaidak man pa'y akas to Ay, una yan ay. No maospitalak pa'y ita. Ang mga no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang lang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmalingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda anita iti branyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, awa. Unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga dasaksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kano ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasama kadakwada? Sika talaga. Sa anak mo takas kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dagas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga tayo balay da, tayo taasar eh. Ha? Ay, katuwa na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dagas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anyalakit din ti kasta. Inay, da kayo matgahi ang purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Uwan da kami. Amangan kami numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Puno timbangan ni Bading. Amangan no maamuan min tulaangan anatay kan, kat saan da ka man laan sa sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas tati ibagbaga ayo. Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo mati saksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang. Apay akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak kay ti success ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin. Si kalang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya ka ano ti mauti nga angis mo. Ipamaw. Apong payag. Ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina. Nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pudno may.
Ni Uncle mo. Kaya wa mate. No, apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababae, ti matay, gapo iti sakit. Ngam ti nakababae, numatay ka, gapo iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No, naamwa maging matang da anita iti Hilux da, di gawid mo kumama iti agtrabaho, tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand sa nakastang agsaksakilatan tinakam mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaon ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.